Mu myaka mike ishize, aha hari agace k'ubutayu gashyushye gatuwe n'abaturage bake bari batunzwe ahanini n'uburobyi, ubworozi, ubucuruzi bwo mu nyanja no gushakisha amasaro mu mazi. Uyu munsi ako gace ntikaje kuvamo Qatar. Qatar kuri ubu ni igihugu gifite imijyi igezweho, ibikorwa remezo bihambaye, ikigo cy'indege gihuza imigabane, ibitangazamakuru bikurikirwa ku isi ndetse n'ububasha bukomeye mu bucuruzi bwa gazi. Ni igihugu gito ku buso ariko gifite ijambo rikomeye mu bukungu, muri diplomasi, muri siporo no mu itangazamakuru. Ariko se koko ibi byose mvuze Qatar yabigezeho ite? Ese iterambere ryayo ryazanywe gusa na peteroli na gaze, cyangwa hari uburyo bw'imiyoborere, igenamigambi n'imikoreshereze y'umutungo byatumye ubukire bwo mu butaka buhinduka iterambere rigaragara? Iki ni icyegeranyo ku mateka ya Qatar ndetse n'imitegekere yayo n'iterambere ryayo. Nitwa Shadadi Habimana, mbahaye ikaze. Qatar mu buryo bw'ubumenyi bw'isi ni agace k'ubutaka kinjira mu kigobe cy'Abarabu cyangwa se ikigobe cy'Abaperisi bitewe n'aho birebera. Ibimenyetso by'ubucukumbuzi bigaragaza ko aka gace kari gatuwe kuva mu myaka ibihumbi byinshi mbere y'ivuka rya Yezu Kirisitu. Mu binyejana bya kera, abaturage baho bahuzaga ubuzima bwabo bwo mu butayu n'ubwo mu nyanja. Aba baturage bororaga amatungo, bakaroba amafi, bagakora ubucuruzi hagati y'ibihugu byo mu kigobe, Ubuhinde na Afurika y'Iburasirazuba. Ariko umutungo wabo wari uzwi cyane yari amasaro yavaga mu nyanja. Mu gihe cy'impeshyi, abagabo bashoboraga kumara ibyumweru cyangwa amezi mu mazi. Uyu kandi wari umurimo ukomeye cyane kandi uteje akaga, ariko niwo watungaga imiryango myinshi kandi ukinjiriza Qatar amafaranga. Umurage w'amasaro n'ubucuruzi bwo mu nyanja n'ubu ngubu uracyagaragara mu ngoro ndangamateka yo mu muco wa Qatar. Mu myaka y'1930, ubukungu bw'amasaro bwarasenyutse. Amasaro yakorerwaga mu nganda, cyane cyane mu Buyapani, yabaye menshi kandi akaza ahendutse. Hiyongeraho ihungabana ry'ubukungu ku isi, Great Economic Depression. Qatar muri icyo gihe nayo yahuye n'ubukene bukomeye, ariko munsi y'ubutaka bwayo harihishe umutungo wari kuzahindura burundu amateka y'icyo gihugu. Mu kinyejana cya 19, imiryango n'amoko yari atuye muri Qatar yatangiye kwishyira hamwe munsi y'ubuyobozi bw'umuryango wa Al Thani. Mwaka w'1868, Sheikh Mohammed bin Thani yagiranye amasezerano n'Abongereza, afatwa nk'imwe mu ntambwe zatumye Qatar yemerwa nk'agace gafite ubushobozi bwihariye. Umuhungu we Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani niwe ufatwa nk'uwashinze leta ya Qatar ya none. Yashyize hamwe abaturage, akomeza ubucuruzi kandi agerageza kubungabunga ubwigenge bwa Qatar hagati y'ibihugu bikomeye byari bihanganye nayo muri ako karere. Mwaka w'1893, ingabo ze zabashije gutsindiza ubwami bwa Ottoman mu ntambara ya Al-Wajba. Iyo ntsinzi yabaye ikimenyetso gikomeye cyo ko Qatar yashakaga kwigenga ndetse no kwiyobora. Mwaka w'1916, Qatar yashyize umukono ku masezerano yayishyiraga mu burinzi bw'Ubwongereza. Ubwongereza bwari kwirinda ibitero byose byo hanze, ariko bukagira uruhare rukomeye mu mubano wayo n'amahanga. Iyo gahunda yarakomeje kugeza ku wa 3 Nzeri mwaka w'1971, ubwo Qatar yatangazaga ubwigenge busesuye, ikaba leta yigenga kandi nyuma ikinjira mu muryango w'abibumbye. Mwaka w'1939, intambara y'isi ya kabiri yose yatumye ibikorwa byo kwicukura no kuyohereza hanze bitinda. Ku 31 Ukuboza mwaka w'1949, Qatar yoheje ku nshuro ya mbere peteroli yayo mu mahanga ivuye ku cyambu cya Mesayed. Amafaranga ya peteroli yatangiye guhindura igihugu. Hashyizweho amashuri, amavuriro, imihanda, amashanyarazi, amazi meza ndetse n'inzego za leta. Qatar yatangiye kuva ku bukungu bw'amasaro n'uburobyi yinjira mu bukungu mpuzamahanga bushingiye ku ngufu. Nyamara peteroli si yo yonyine yabaye ibanga rikomeye ry'iterambere rya Qatar. Mwaka w'1971, havumbuwe North Field. Iki kikaba ari ikigega kinini cyane cya gaze kiri mu nyanja. Ni igice cy'ikigega Qatar ihuriyeho na Iran, aho ku ruhande rwa Iran bo bakise South Pulse. Iki kigega cyangwa se iki kirombe gifatwa nk'ikirombe kinini ku isi cya gaze itavanze na peteroli. Qatar Energy ivuga ko gishobora kuba kirimo gaze ishobora gucukurwa ingana na tiriyari 900 za metero kibe. Ariko kumenya ko gaze hari ntibyari bihagije. Qatar yagombaga gushaka ikoranabuhanga, amafaranga, amasoko n'uburyo bwo kwitwara. Mwaka w'1995, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yafashe ubutegetsi. Icyo nicyo gihe cyatangije impinduka zikomeye zashyize Qatar ku rwego mpuzamahanga.
Ubutegetsi bwe bwafashe icyemezo cyo gushora amafaranga menshi mu gucukura no gutunganya no kohereza mu mahanga gaze yahinduwe amazi. Gaze yahinduwe amazi izwi nka liquefied natural gas LNG. Hano gaze irakonjeshwa cyane, ikagabanya ingano, igashyirwa mu mato yabugenewe, ikoherezwa mu bihugu bikure. Ibyo byatumye Qatar itagomba kugurisha gaze mu bihugu byo hafi gusa. Mu mwaka w'1997 Qatar yohereje mu Buyapani icyiciro cyayo cya mbere gikomeye cya LNG. Mu myaka yakurikiyeho hubatswe inganda za Ras Laffan, imiyoboro, ibigega n'amato manini atwara gaze. Qatar ntiyagerageje gukora byose yonyine, yegeranye ubufatanye n'ibigo mpuzamahanga bifite ikoranabuhanga n'uburambe. Leta igakomeza kugira uruhare rukomeye mu mutungo ndetse no mu byemezo by'ingenzi. Icyemezo cyo gushyira imbere LNG cyahuriranye n'izamuka ry'icyifuzo cya gaze mu Burayi no muri Aziya. Qatar yari ifite umutungo ariko yari yarateguye uburyo bwo kuwugeza ku isoko. Mu 2024 Qatar yabarirwaga hafi 1/3 cy'ubucuruzi bwa LNG bwoherezwaga ku isi. Ibi bikayigira igihugu kimwe mu by'ingenzi mu mutekano w'ingufu ku rwego mpuzamahanga. Qatar kuri ubu ni ubwami bugendera ku itegeko nshinga, constitutional monarchy, aho ubutegetsi bukuru buhererekanwa mu muryango Artani. Umuyobozi w'igihugu yitwa Amir cyangwa se Emir, niwe mukuru w'igihugu, kaba afite ububasha bukomeye mu nzego nshingamategeko, nyubahirizategeko, mu mutekano, mu mubano n'amahanga no mu ngamba z'ubukungu. Itegeko nshinga riteganya ko ubutegetsi buhererekanwa mu muryango Artani. Amiri akaba akoresha ububasha nyubahirizategeko afatanyije n'inama y'abaminisitiri, kandi ni nawe ushyiraho minisitiri w'intebe ndetse n'abandi baminisitiri. Kuva mu mwaka w'2013 Qatar iyoborwa na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, wasimbuye se Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani uherutse kwitaba Imana. Qatar kandi ifite inama ngishwanama izwi nka Shura Council, igira uruhare mu gusuzuma amategeko, ingengo y'imari na politiki rusange. Mu 2021 Qatar yakoze amatora ya mbere y'abagize igice cy'inama, ariko nyuma ya referendum yo mu Gushyingo 2024 uburyo bw'amatora bwarahagaritswe. Abagize Shura Council bongera kujya bashyirwaho na Amir. Bityo Qatar ntabwo ari demokarasi ishingiye ku mashyaka ahatanira ubutegetsi nk'uko bimeze mu bihugu byinshi. Ni ubutegetsi bwibanda cyane ku mwami no ku muryango uyoboye igihugu. Abashyigikira iyo mitegekere bavuga ko yafashije Qatar kugira ituze, gufata ibyemezo byihuse no gushyira mu bikorwa gahunda z'imyaka myinshi hatabayemo guhinduranya politiki ya buri gihe. Abayinenga bagaragaza ko abaturage bayo badafite uburyo bwagutse bwo guhitamo abayobozi, ko ububasha bwinshi buri mu maboko y'umuryango umwe, kandi ko igenzura rya politiki n'iry'itangazamakuru naryo rifite imipaka. Hari ingingo nyinshi cyane zigaragaza ko imiyoborere ya Qatar yagize uruhare mu iterambere ryayo. Icya mbere ni gahunda z'igihe kirekire. Kubera ko ubutegetsi budahinduka kenshi, Qatar yashoboye gutegura imishinga y'imyaka 20 cyangwa 30, ikayishyiramo amafaranga menshi kandi igakomeza gukurikiranwa. Ni muri urwo rwego hashyizweho Qatar National Vision 2030, ishingiye ku nkingi enye: guteza imbere abantu, imibereho myiza, ubukungu n'ibidukikije. Icya kabiri ni ukugenzura umutungo w'ingufu. Leta yakomeje kugira uruhare rukomeye mu bigo bya peteroli na gaze. Ibi byatumye igice kinini cy'amafaranga yinjiraga gikoreshwa mu ngengo y'imari, ibikorwa remezo no mu ishoramari, aho kugira ngo inyungu zose zijye mu bigo by'abikorera byo hanze. Icya gatatu ni ugufata ibyemezo byihuse. Ubutegetsi bukomatanyije bworohereje leta kwemeza vuba imishinga minini nk'inganda za LNG, ibyambu, ikibuga cy'indege, metro ya Doha, imihanda ndetse n'amastade. Ibi byagabanyije impaka ndende za politiki, nubwo binagabanya uburyo bwo kugenzura no kujya impaka ku byemezo bya leta. Icya kane harimo gukoresha abahanga baturutse hanze. Qatar yakoresha amafaranga yayo mu gukurura ibigo, abenjeniyeri, abarimu, abaganga n'abakozi baturutse hirya no hino ku isi. Ubumenyi bwo hanze bwafasha igihugu kubaka ibikorwa remezo n'inganda mu gihe gito, ariko uburyo bwatumye ubukungu bwayo bukenera cyane abakozi b'abanyamahanga. Mu mwaka w'1995 Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani na Sheikh Moza bint Nasser bashinze Qatar Foundation for Education, Science and Community Development. Haje kubakwa kandi Education City ihuriramo amashami ya kaminuza mpuzamahanga, ibigo by'ubushakashatsi, amashuri, laboratoire n'ibigo by'ikoranabuhanga. Intego yayo yari yo gutegura Qatar igihe kizaza, igihe gaze izaba itakiri umutungo uhagije, hubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga. Amafaranga ya peteroli na gaze yashowe kandi mu buvuzi, mu mashuri ya leta, muri siporo no mu mibereho myiza y'abaturage b'Abanyakatari. Uburyo bwashyizeho amasezerano atanditse hagati y'ubutegetsi n'abaturage.
leta itanga umutekano, serivisi n'imibereho myiza, abaturage benshi nabo bagakomeza gushyigikira ubutegetsi. Mwaka wa 2005 Qatar yashinze Qatar Investment Authority (QIA), ikigega cya leta gishora amafaranga mu mahanga. Aho kubika amafaranga yose ya gaze muri banki cyangwa se kuyakoresha ako kanya, Qatar yayashoye mu masosiyete, mu mahoteli, mu mabanki, mu mitungo itimukanwa, mu ikoranabuhanga no mu bikorwa remezo byo mu bihugu bitandukanye. Intego ikaba yari ukurinda kongera umutungo w'igihugu, kuwutandukanya n'amafaranga ava muri gaze no guteganyiriza ibisekuru bizaza. Iri ni rimwe mu masomo akomeye Qatar yatanze. Umutungo kamere ushobora gushira, ariko inyungu zawo zishobora guhindurwa umutungo ukomeza kubyara amafaranga. Qatar kandi ntiyashatse kuba igihugu kizwi gusa kubera gaze na peteroli byayo. Qatar Airways yatangiye ibikorwa byo mu mwaka wa 1994, yongera kuvugururwa mu mwaka wa 1997, ihinduka imwe mu ndege zikomeye zihuza Doha n'imijyi yose ku migabane y'isi yose. Iyi sosiyete n'ikibuga cy'indege cya Hamad byafashije guhindura Doha ihuriro ry'ingendo n'ubucuruzi. Mwaka wa 1996 Qatar yinjiye mu itangazamakuru, hatangizwa Al Jazeera, umuyoboro watanze ijwi rishya mu itangazamakuru ryo mu bihugu by'Abarabu, uza gukura uburusobe mpuzamahanga rukomeye. Al Jazeera yahaye Qatar ububasha bwo kugira uruhare mu biganiro no mu makuru mpuzamahanga burenze cyane ubunini bw'igihugu. Qatar kandi yashoye muri siporo, yakira amarushanwa mpuzamahanga menshi ndetse iza no kwakira igikombe cy'isi cya FIFA mu mwaka wa 2022. Nubwo iryo rushanwa ryazanye impaka ku biciro by'ibikorwa, uburenganzira bw'abakozi n'imibereho yabo, ryatumye Qatar imenyekana ku isi kandi yihutisha iyubakwa ry'imihanda, metro, amahoteli na siporo n'ibibuga bya siporo ku bwinshi. Qatar kandi yubakiye umutekano wayo ku kugira inshuti n'abafatanyabikorwa benshi. Ifitanye umubano ukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikanaganira na Iran, imitwe n'ibihugu bidashobora kuganira hagati yabyo. Doha yakira ibiganiro ku bibazo bya Afghanistan, Gaza, Sudan, Liban, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku yandi makimbirane atandukanye. Uburyo bwo kwiyegereza impande zitandukanye bwahaye Qatar agaciro nk'umuhuza, igihugu gito kigira umutekano atari kubera ingabo zacyo gusa, ahubwo kubera ko ibihugu byinshi kiba gifitiye akamaro, nabyo bigatuma haba impamvu yuko bajya kuganirayo. Nubwo Qatar yageze ku iterambere ridasanzwe, n'ubu yacyafite ikibazo. Icya mbere ni uko igice kinini cy'amafaranga yinjira mu gihugu gikomoka kuri peteroli na gaze. Ubukungu butari bw'ingufu bwaragutse, bugera hafi kuri 2/3 by'ibikorwa by'ubukungu, ariko amafaranga ya leta yinjiza n'ibicuruzwa byoherezwa hanze biracyishingikiriza cyane ku ngufu. Icya kabiri ni uko ibikorwa byinshi bishingiye ku bakozi b'abanyamahanga, imibereho n'uburenganzira bwa bamwe muri abo bakozi byagiye binengwa, cyane cyane ku mishinga minini y'ubwubatsi. Icya gatatu ni ikibazo cy'ibidukikije, gutunganya gaze, gukoresha ibyuma bikonjesha, gukura amazi meza mu nyanja no kubaka imijyi mu butayu bikoresha ingufu nyinshi. Hari kandi ikibazo cyo gufata ibyemezo byihuse bishobora guteza imbere imishinga, ariko kutagira ibiganiro bya politiki byagutse bikaba byagabanya igenzura, gukorera mu mucyo ndetse no kubazwa inshingano. Inkuru ya Qatar ntabwo ari inkuru ya gaze gusa, ni inkuru y'igihugu cyabonye umutungo kamere ariko kigafata icyemezo cyo kuwushyira mu bikorwa remezo: uburezi, ubuvuzi, ishoramari, indege, itangazamakuru, siporo na diplomasi. Imitegekere yacyo ishingiye ku mwami n'ubutegetsi bukomatanyije, yatumye habaho ituze, gahunda z'igihe kirekire no gufata ibyemezo byihuse. Ariko iyo mitegekere inagira ibibazo bijyanye n'uruhare rw'abaturage muri politiki, igenzura ry'ubutegetsi n'uburenganzira bw'abakozi. Qatar igaragaza ko umutungo kamere ushobora kuba intangiriro y'iterambere, ariko ukaba atari gusa uhagije. Icy'ingenzi ni uburyo uwo mutungo ucungwa, aho amafaranga ashorwa, ko igihugu giteganyiriza ahazaza n'uburyo cyubaka agaciro kacyo ku rwego mpuzamahanga. Mu myaka itageze ku 100, Qatar yavuye ku mato y'abarobyi ndetse n'abashakaga amasaro, igera ku mato manini atwara gaze, iva ku nsisiro zo mu butayu igera ku mujyi wa Doha urabagirana. Ikibazo gisigaye ni iki: mu gihe isi izaba igabanya gukoresha peteroli na gaze, Qatar izashobora gukomeza gutera imbere ishingiye ku bumenyi, ikoranabuhanga n'ishoramari? Nibyo kwibaza. Ndabashimiye cyane, komeze kugira ibihe byiza munakurikira ibiganiro byacu bitandukanye. Nitwa Shadadi Habimana.